mbifurije kugira icyumweru cyiza cyane kandi dutangire amakuru yacu mu kinyamakuru Abola mu gihugu cya Portugal. Ikivuga kiti rero Portugal ntizakina Final Four. Ikinyamakuru cyandika no mu gifaransa kiti au revoir. Akaba rero N'Golo Kanté yatsinze igitego ikipe y'igihugu ya Portugal yari ikeneye kunganya gusa kugira ngo yikarifiye muri Final Four ya UEFA National League, ariko ntibabigezeho. Rero abafaransa bari bakeneye gutsinda gusa, babigezeho rero ku gitego cya N'Golo Kanté. Rero ikinyamakuru kivuga kiti bakinye nabi igice cya mbere, mu gihe Fernando Santos rero atangaza ati amakosa yose kabisa muyambareho. Akaba rero yishyizeho amakosa yose rero w'intsinzwi y'ikipe y'igihugu ya Portugal yari iri no mu rugo. Record ikavuga ati nyuma y'imyaka 23 ishize Portugal rero nibwo bwa mbere itagiye muri final y'irushanwa. No kuvuga ngo nimba ari igikombe cy'isi ikijyamo, nimba ari igikombe cyo ku mugabane burayi ikagenda ikajya gukina izo final zacyo, ariko ubu ngubu iyi Final Four ntabwo izajya kuyikina rero ya Ligue des Nations. Akaba rero batsinzwe n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa kabisa. Akaba rero ikinyamakuru kinavuga ati minota 20 mwakinye nabi cyane. Cristiano Ronaldo akaba amaze match ya gatandatu yikurikiranya kabisa atabasha kubona ikipe y'igihugu y'Abafaransa atayibonamo igitego. Rero akaba ariyo kipe kabisa muri kariyeri ye amaze guhura nayo imikino myinshi cyane atarayibonamo igitego, mu gihe kandi mbere y'iyi match bari banavunikishije Renato Sanchez wavunitse ari mu myitozo. L'équipe mu gihugu cy'Ubufaransa rero ikinyamakuru kirishimye cyane kivuga titi N'Golo Lidor, ubwo bahita batereka kandi nabo mu giportugal. Portugal rero yatsinzwe n'Abafaransa 1-0. Ikinyamakuru kivuga kiti Giroud yabanjemo, Martial yagize amahirwe make cyane, ariko N'Golo Kanté akaba yigaragaje rero afasha Ubufaransa gukina Ligue des Nations kabisa a Final Four. Ikinyamakuru L'Equipe cyanagarutse kandi kuri Sergio Ramos. Rero Ramos akaba yakinyaga match y'177 mu ikipe y'igihugu ya Espagne, ariko Ramos na Rahoya kabisa bakaba rero bagaragaje intege nke ku ikinyamakuru kibivuga. Akaba rero banganyije 1-1 n'ikipe y'igihugu y'Abasuwisi, umusore witwa Remo Frela akaba rero ari watsinze igitego ku ruhande rw'ikipe ya Abasuwisi, akaba akina ikipe ya Atlanta, mu gihe Gerard Moreno ari we watsindiye ikipe ya Espagne akinira ikipe ya Villarreal. Espagne rero ubu ngubu iroblige nayo kugira ngo izakine Final Four irasabwa kutanganya, gutsinda 100% ikipe y'Umudage. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kitubwira ati Umudage we akaba yatanze byose yari afite kabisa, akaba yatsinze Ukraine ibitego 3-1, Sane ndetse na Timo Werner atsinda ibitego 2. Ikinyamakuru AC Madrid cyo kiti double punition kabisa. Akaba rero Ramos wakinaga match y'177 mu by'ukuri, akaba rero yaramaze penalty 25 nta nimwe ararata. Akaba rero yarase ebyiri muri match imwe kabisa, mu gihe Gerard Moreno ari waje kubakura umusore w'ikipe ya Villarreal. Akaba rero ikinyamakuru kivuga nacyo gisubira muri aya magambo kiti La Hoya igomba gutsinda Umudage kugira ngo ijye muri Final Four ya Ligue des Nations. Hanyuma ikinyamakuru Marca kikaba kivuga kiti rero tugomba gutsinda Abadage. Akaba rero ariyo titre y'iki kinyamakuru. Mu by'ukuri rero bagaruka ku gitego cyo ku minota 89 rero cya Gerard Moreno cyabakuyeyo, ariko nta yindi objectif battre Allemagne nta kindi. Ikinyamakuru L'Equipe kigaruka rero kuri shock ya karantine kabisa. Akaba rero Ababiligi barakira Abongereza, ni match 50 y'umutoza Roberto Martinez, ni match 50 kuri Harry Kane, nta Hazard uhari. Hanyuma ikinyamakuru kitwereka line up aha rero kitubwira ko Kevin De Bruyne, Lukaku ndetse na Mertens bari buze kubanzamo, mu gihe kwa ikipe y'igihugu y'Abongereza ari Raheem Sterling, Harry Kane ndetse na Jack Grealish. Rero akaba rero bari buze kuza kuba babanza mu kibuga bayoboye ubusatirizi bw'aya makipe yombi. The Sun ikatubwira ko ari cyo gihe cyo gukubita kabisa amakipe akomeye cyane. Akaba rero amagambo ya Gareth Southgate. Ikinyamakuru kandi kinatwereka line up aha busatirizi bw'ikipe y'Abongereza buri buyobowe na Sterling, Kane ndetse na Jadon Sancho. Urabona ko L'Equipe yatubwiye Sterling, Kane ndetse na Jack Grealish, ariko aha ngaha bashyizemo Jadon Sancho. Nukoza kureba rero umutoza line up ari buze kuza kuba abanzamo. The Sun ikaba yagarutse kandi kuri Kane. Rero Kane arakina match ya 50 amaze gutsinda ibitego 32 mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Umutoza Gareth Southgate akaba yavuze ati azabirenza, atazanenza ibitego Rooney yatsinze mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Rooney rero akaba muri kariyeri ye yaratsinze ibitego 53, akaba ari nawe all time top scorer y'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Daily kandi tukivuga Rooney, akaba rero Rooney ari we bamaze kuba umutoza w'agateganyo w'iyi kipe ya Derby County. Derby County rero katandukanye n'umutoza Philippe Cook nkuko nabishyize kuri konti ya tweet y'ikipe, ikavuze ko rero batandukanye ariko ku buryo bw'ubwumvikane. Philippe Cook rero akamaze gutandukana n'iyi kipe, ari nako kandi Rooney yashyize statement hanze rero yo kwihanganisha Philippe Cook na staff ye, kandi akaba avuga ati
mfitanye inama n'abakinnyi ku munsi wo kuwa mbere rero Rooney akaba ari we yategura rero match afite muri weekend itanu ikipe ya Bristol City kandi yizeza abafana ikipe ya Derby County yuko ikipe bagomba kwigarura mu myanya myiza. Ikinyamakuru The Sun kiti Rooney niwe gafa kabisa. Akaba rero Rooney yafashe ikipe rero ya Derby County nyuma yirukanwa rero cyangwa se itandukana na Philippe Cocu n'ikipe ya Derby County. Tuvanga twizamukira ikinyamakuru The Sunday Telegraph kigaruka kitubwira yuko Pep Guardiola akaba rero uyu mugabo agiye gukuraho kabisa ibihuha byari byose byavugaga rero kubijyanye no kuba yakongera amasezerano mu ikipe ya Manchester City n'akazoza ke. Akaba rero bivuga ko uyu mugabo agiye kongera amasezerano, yarasigaje rero kontra y'amezi 7 mu ikipe Man City, ariko bikaba bivuga ko rero agiye kurangizanya n'ikipe ya Manchester City ku buryo ari bwongere amasezerano vuba kabisa. Ni inkuru nziza cyane rero ku bafana b'ikipe ya Manchester City. The Sunday Telegraph kandi kabigaruka ku mutoza Gareth Southgate rero ngo uyu munsi muri press conference ngafitwe kuza gusobanura neza cyane bona FA impamvu batigeze bashyira hanze y'uko umutoza yanduye COVID-19 mu kwezi kwa 10. Uyu mugabo rero ngo yaranduye ajya muri karantini iminsi 10 aza kumera neza cyane, ariko akaba rero batarigeze babibwira abanyamakuru, nta n'umuntu wigeze ubimenya ko Gareth Southgate yigeze yandura COVID-19 kabisa. The Sun ikabivuga ati rero umugabo yanduye COVID kabisa Rwanda nayo kandi arayitsinda rero boss wa 3 Lions Gareth Southgate. Ikinyamakuru Sport cy'Ikatalunya cyo kikaba kigaruka ku musore witwa Eric Garcia, bavuga ati Eric Garcia naho muri Samitaha akaba rero Manchester City ndetse Barcelona ngo bagomba kwicara bakaganira ku bijyanye n'uyu musore mu kwezi kwa mbere. Man City reka cyahagaze ahandi muri shyura miliyoni 15 z'amayero, mu gihe Barcelona yo ivuga ati mwana mudutiza tukazabishyura neza muri sama itaha. Ari nako kandi Barcelona rero ngo iramutse itabonye Eric Garcia ariko ngo igomba gushaka n'undi mu defenseur ufite experience muri kwezi kwa mbere, ariko umu defenseur kamubona mu buryo bw'ubutizanyo. Ferasuive Tutospo mu gihugu cy'Ubutaliyani kabagarutse ku musore Hakan Calhanoglu, akaba rero umusore cy'ikipe ya AC Milan ntarongera amasezerano mu ruhande rw'ikipe ya Rossoneri. Akaba rero bivuga ko ikipe ya Juve ndetse na Inter Domina zimumereye nabi cyane ziri kumushaka uyu playmaker. Ari nako kandi ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani uyu munsi irakina na Pologne rero nubwo bafite ibibazo rero by'abantu banduye COVID-19 arimo n'umutoza wabo, ariko ngo uyu munsi bagomba kwigaragaza cyane bagatsinda ikipe ya Pologne bare mu rugo. Ku mugabane wa Afurika hano imikino rero yarabaye nimugoroba, ikipe ya Benin yatsinze Lesotho 1-0, mu gihe Congo Kinshasa yanganyije na Angola ubusa Congo Kinshasa arasa uburyo bwinshi cyane, mu gihe ikipe ya Misiri yo yatsinda Gatogo igitego 1-0 n'abanyatogo bikoma umusifuzi w'umunyarwanda wasifiye match. Mu byukuri kufura yatanze yavuyemo kiriya gitego bateye n'undi Trezeguet yari yakuriye umu defenseur w'ikipe ya Togo, bose bari bakururanye ku buryo ari yandi utanga avantage, ariko umusifuzi w'umunyarwanda yaha avantage Misiri itera kufura itsinda igitego. Akarero bamwikomye cyane kabisa, nabonye na Claude Ruwavuga ati abasifuzi batari kuri level mu bazana mutanga. Uyu munsi kandi AFCON qualifiers zirakomeza, abarundi barakira ikipe ya Mauritania, Chad irakira Guinea, mu gihe Guinea Bissau yakira ikipe ya Senegal, Comore yakira Kenya, mu gihe kandi ikipe ya Equatorial Guinea irakira Libya. West Bromwich Albion ikamaze kubwira umutoza wayo yuko match yo muri weekend itaha natitwara neza cyane bahita bamwirukana Slovan Bilic, mu gihe kandi ku ruhande rw'umutoza Didier Deschamps akaba nimugoroba yatsindaga ikipe ya Portugal adafite Kylian Mbappe. Akaba rero yamaze gutangaza ko Mbappe azaba ari tayari ku wa kabiri cyumweru gitaha bakina ikipe ya Sweden. Uyu musore yitwa Luis Alberto akaba rero yaragiye kuri konte ya Instagram yandikamo kabisa muri story yuko avuga ati muragura indege mutabasha no kuduhemba. Akaba rero asa nk'atishimiye ko ikipe ya Lazio Roma rero yaguze indege kabisa, biratangaje. Mu gihe ku munsi w'ejo byari emotion zikomeye cyane, San Marino ikaba yaranganyije n'ikipe ya Gibraltar ubusa. Abakinnyi rero b'ikipe ya San Marino mu byukuri barize kubera ibyishimo nyuma ko maze match ebyiri badatsindwa. Mu byukuri rero byari ibyishimo rwose biri show cyane kugira ku mutima, mu byukuri bakaba rero bagize emotion za hatari. Simba Sport Club ikipe rero ikaba imaze kuba ya mbere muri East and Central Africa, ikaba rero ikipe ya mbere rero ibonye YouTube Silver Creator Award. Akaba rero bamaze kuzuza aba subscribers barenga 100,000, bafite 125 rero ikipe akariyo ya mbere muri aka karere ifite YouTube ikomeye cyane rero kabisa. Abavuga ati nguvu moja, ese Rayon Sport yacu mufite abasabu bangahe? Rayon Sport urasebye kabisa, ubita ko ufite abafana udashaka no kugenda n'aba subscribers 100,000 ubundi ufite account Rayon Sport. Les amis, bibe byiza cyane.